Loh, iya makanya kan aku ngomong toh, Nov. Gaji tinggi, resiko tinggi, hati tinggi, jiwa tinggi, perasaan tinggi. Ternyata aku nggak bisa. Hailah, ternyata kamu nggak bisa. Sekali lagi gaji 7.000 tidak menjanjikan kenyamanan. Yes. Yes, sekarang baru bilang yes. Hello， 係，但係我而家咧，我而家佢喺屋企喊啊，姐姐。咁喊做乜嘢喊？佢喺嗰度喊啊！佢話佢唔開心啊，話咩嘢，話要咩，我就同佢傾，但係咧，我希望你，我唔係咩嘢，我係希望你而家同佢翻譯，好冇啊？好啊。因為我同佢傾咗好耐咧，佢話唔識聽，話咩，我話 OK，我話你打電話俾 agent 姐姐啦，我而家同佢講。好啊。我咧，佢話我鬧佢，話唔中意佢，我話唔係咁樣嘅問題，因為佢買餸呢個問題，佢一翻嚟，我冇食早餐啊嘛，morning 冇食，跟住我就同佢講，佢一樣唔好，因為我打個電話佢冇聽啊嘛，我話 OK，我話呢啲嘢唔講啦，呢啲過咗去就啊，佢話鬧佢啊嘛，喺嗰度喊，而家喺廚房喊到好嚟，我就同佢講，我話你翻嚟，我就同你講。我話我姐姐，我真係呢個語氣。我話姐姐你做咩嘢呀？我話你好嚟個幾鐘，差唔多1個半鐘啦，買餸翻嚟。我好似好真好肚餓啊！跟住佢就拖埋餸喺廚房。跟住咧，佢就話我就問佢，我話你係咪出邊打電話呀？我話你哋嗰啲姐姐買餸咧都打電話，你可唔可以？我話但係而家咧。你可唔可以買完餸翻嚟，我煮埋飯咧，你先可以打電話喺屋企係咪？我問佢，跟住一衝出嚟，佢真係好惡㗎，佢嗰個語氣你知唔知？好惡㗎，我點解會鬧佢？佢一衝出嚟攞個電話話俾我知，佢話：媽，我都唔係買餸，我都冇打電話，我唔中意咁樣啊！你成日要話我，我唔中意咁樣啊！我唔中意，下次唔中意咁樣，我係咁唔中意，我就問佢話你唔中意點樣？下次冇買啦咩啊？下次唔中意，我唔中意出去咁樣啊！你成日打電話俾我，你鬧我咩？我話姐姐，我唔係鬧你，我話我要你快啲翻嚟買餸煮飯，我肚餓啊！跟住同我講話，你係咪唔想要我咧？你唔中意我係咪？你唔想要我，你同我講啊！跟住我話你唔係咁樣講嘢，佢話我唔中意你咁樣成日鬧我，你唔中意我啊！我都想翻屋企啦，係咁樣話我咯。跟住我先係咁同佢講，我話姐姐，我話你而家係咩意思？我哋係咪唔想做啊？你唔想做咧，你又同我講，唔係我唔要你喎。我咁同佢講，話不如你同你 H 姐姐打電話啊。跟住佢話我鬧佢。好。跟住我同你打電話之後咧，我就係可能咧，我啱啱嘅態度唔係幾好，我就同佢講，我話我淨係係做嘢啊，姐姐你唔係成日搞咁樣少少問題，佢就話我成日鬧佢。佢話而家話咧話咩啊？話我唔中意佢，成日鬧佢。我話姐姐你過嚟有半年啦多啦係咪？6月份啊嘛。因為你都做咗差唔多成年啦要。我話我對你點樣，你自己知道㗎。佢話唔知我都唔話佢㗎。打電話打幾個鐘，我出街咩啊？我睇到佢啊，我都唔出聲㗎。我都同佢講，話你死嘅嘢。你，我又唔係話成日鬧你，你如果我成日話我唔中意你話咩嘢，我話你而家係咪？我成日話，你知唔知啊？我一話親咩嘢，我話你搞下呢個咩，我唔中意你咁樣話我哟。我話姐姐，你係咪唔中意唔要我啦？我同佢講，我啱啱都同佢講啦。我話姐姐，我知道咧，出邊而家嗰啲姐姐咧好搶手㗎，你唔使成日用呢個蝦我㗎，我就咁同佢講啊。因為成日咧話親少少嘢，佢就話我唔要佢喎。好啦。我同佢講，我就同佢啱啱講過啦。我話姐姐，我話你唔好話我，我話你知唔知點解我啱啱後尾我會鬧你㗎？我話因為咧，你一衝出嚟話係咁嗰啲態度，哇！如果你覺得自己冇問題咧，我覺得自己講嘢都冇問題㗎，咁樣講，你話係咪？係。我唔知你講咩嘢，我唔識聽你講嘢啊。我話 OK 啦，我話你成日話唔識聽，我覺得你識聽咯。我話不如你打電話俾 H 姐姐同我翻嘢俾你聽咯。好啊，我同佢講好嘛？而家去廁所，因為我咧 H 姐姐啊，我而家知道㗎，
我知道出邊嘅閒情咧係好好㗎，嗰啲姐姐。我覺得咧做嘢係做嘢，因為我對佢都唔係好差㗎。佢嚟到3個月，佢就話佢唔到啦，話要翻屋企，又話媽咪中風，又話乜嘢。跟住咧，我同我先生溝通咧，而家俾佢人工咧，差唔多成加埋有時補假啊，而家人工就6500蚊，你知唔知啊？6500，係啊，7000幾蚊啊！佢仲一下就問我，佢話你係咪唔中意我？你係咪唔要我？佢係咁問我喎。我同佢講話，我對你都唔差嘅，就算加你人工，我對你都唔差㗎。你食嘢同我哋食一樣喎。我媽又佢用。咁你同佢傾下，你睇個電話啦。好啊，我同佢講。但係你自己態度都有問題，因為佢係嗰度喊啊，我媽嘢，我都驚驚地，我唔中意你成日喊。知道，俾佢啊。係啊，因為我覺得小明你要溝通要解決啊嘛，佢成日喺嗰度喊，我都唔知佢講乜嘢。好啊，俾佢啊，我同佢講。唔該晒你姐姐。唔使。OK，你同你 agent 傾啦。Halo? Novik nangis ngapain sih, Nov? Bukan anak bayi, nangis ngapain sih? Udah selesai tadi ngobrol, nangis lagi, Novi. Ya sering digituin lah. Maya mah, bukan anak bayi ya Maya. Kan dia suaranya keras sama kayak aku ya, orang jahat gini. Tapi kan kita hatinya Hello Kitty. Iya kan? Kita ngomongnya keras tapi kan enggak nih, kan nggak percaya, kan mencomat you nangis, Cek. Ngapain harus nangis ditunjukin orang aku berat banget. Mat ya, kayak gitu malah kelihatannya bodoh, tau nggak, Dok? Kelihatannya malah lebih bodoh, sayang. Kita ngobrol baik-baik. Sekarang kamu nangis-nangis. Come on, baby. Kamu sama ya, sayang. Si Tanah orang marah kan, gaji 6.000, 7.000 termasuk dimarahin, dimaki. Nyapu, ngepel, umba-umba, si Tanah mau, dia juga nggak mukul kamu. Digait kupingnya tebel bisa nggak, Nov? Mau nangis lah, mau ucang orang nangis di rumahku le memangnya. Si Tanah udah bertengkar, udah rame, udah selesai, nggak usah nangis. Kayak orang mari dipukulin aja. Aku pulang aja, aku kasih surat itu, aku nggak kuat, Cek. Sering dimarahin kayak gini. Kamu dimarahin, dia suaranya dari awal lantang kayak gitu. Sama kayak aku, Nduk. Bukan berarti marah. Paham nggak maksudku, saya? Kamu, Dek. Terus yang jadi masalah itu kan aku nggak terlalu ngerti bahasa dia. Dan dia tuh marah asal ngomong. Kemencil kamu nggak bisa bahasanya. Kenapa kamu harus emosi, Cinta? Dia nggak menghargai kata-katanya, itu orang itu sakit nggak bisa nerima nggak. Dan aku udah ngomong, aku tuh nggak terlalu tahu bahasa kamu. Kalau Dok, kamu tak kasih tahu ya, Dok ya. Tak kasih tahu ya, Dok ya. Aku dulu kerja di agent pertama kali. Hatiku sakit banget diheret-heret bosku. Tapi dalam prinsipku belajar penyesuaian, gajiku tinggi. Ya udah. Paham nggak maksudku, Dok? Kamu masa nangis-nangis kayak gitu, sayang? Janganlah, udah selesai. Jangan nangis-nangis kayak gitu, jadi drama, tau nggak, Cinta? Kan yuk, selesai. Dia nggak mukul kamu. Kan kamu nangis-nangis seolah-olah itu dalam kehidupan itu udah selesai. Kehidupan itu udah selesai. Padahal cuman dimarahin kayak gitu aja, sebentar. Wah, gimana? Paham nggak, Dok? Ngebrik mau sowai. Paham nggak? Nggak usah buat drama nangis olah-olah orang sengsara banget. Bukan cuman kamu, sayang. Mau pikir aku kerja dek gini nggak penak banget. Maya, Cinta. Aku kadang-kadang gak ono badai, gak ono angin, yuk kena Senin. Setiap hari bukan hari Selasa, Rabu, Kamis. Aku setiap hari Senin di Seneni. Paham nggak, Dok? Jangan buat drama nangis-nangis, sayang. Tuh tadi kita baru ngobrol selesai, kamu masuk masih nangis-nangis. Bukannya kerja udah selesai dimarahin, selesai nangis. Ceritanya malah lucu toh, Nov. Ojo ngisi-ngisi mau Indonesia tuh, sayang. Cuma aku bisanya ngeluarin air mata aja, aku nggak bisa. Ya jangan, kamu loh bukan perawan lagi, bukan janda lagi, bukan punya anak lagi, bukan anak kecil lagi, Cinta. Lemah, hatiku aja lemah. Bukan hatimu lemah, sayang. Kalau hatimu lemah pulang Indo, Cinta.
Di Hong Kong negara beton. Negara yang butuh perjuangan, bukan negara yang butuh air mata, Cinta. Mungkin dengan cara seperti ini mungkin aku sudah nggak bisa kerja lagi, mungkin nggak kuat. Iya, mungkin ya kalau kamu udah putus asa, ya oke. Kalau kamu udah bilang oh mungkin ini udah jalanku, ya udah berarti selesai loh, percuma ngomong segitu banyak. Iya. Haulah, kamu maunya apa? Ya udah terserah. Soalnya kenapa? Majikan pun bukan jelek-jelek banget loh. Majikan kadang-kadang ngasih kamu gaji 6.000, 6.500, kadang-kadang sampai 7.000. Jadi aku nggak tahu dinilai itu termasuk apa aja gitu loh. Banyak kerja ya, sangat Ya jelas lah sayang. makanya itu aku nggak perlu ngomong masalah gaji. Kalau diomongin kalau berat itu mati-matian memang iya. Loh, iya makanya kan aku ngomong toh Nov, gaji tinggi, resiko tinggi, hati tinggi, jiwa tinggi, perasaan tinggi. Ternyata aku nggak bisa. Hailah, ternyata kamu nggak bisa. Sekali lagi gaji 7.000 tidak menjanjikan kenyamanan. Yes, sekarang baru bilang yes. Hah, paham nggak? Bisa menerima, aku nggak kuat. Hailah, kemarin aku selalu bilang, gaji segitu besar belum tentu. Belum tentu, no. Akunya nggak bisa ngelayar, ternyata akunya nggak bisa. Nggak kuat, ternyata betonnya itu kurang kuat. Hailah. Oke, berarti kamu maunya seperti apa? Kamu maunya ngebreak atau gimana? Ya udah aku Yakin ngomong-ngomong lagi, ntar besok nggak ngebreak lagi, ditambah gaji nggak ngebreak lagi, dicinta-cinta, disayang-sayang nggak ngebreak lagi, aku lagi. terus gini gimana aja aku ngomong dikasih surat aku nunggu 1 bulan gitu. Ya kamu harus ada hitam di atas putih, Cinta. Aku ada surat, aku kan kemarin minta ke Cece belum tak kasih. Kemarin kamu kasih nolo? Aku kasih ke dia Hailah. terus aku nunggu 1 bulan gitu kan. Hailah. Terus nanti ngobrol lagi kesampaian orangnya mungkin. Halah, kasih no ke aku lah. Kita ngobrol sama dia. Kamu yakin ngebreak ya? Engkau ngomong badannya berubah lagi, wes. Lemah lembut lagi, tambah gaji lagi, bye-bye. Gak peduli aku lagi. Engkau datang lagi, badai lagi, telepon lagi. Pusing kepalaku ngurusin kamu satu orang, Nov. Iya. Hayya. Pusing. Sini tak tendang kamu. Oh, ya udah, kasih nama kamu tak ngomong aku ndok.